Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Pī me te Ngaro by Aesop. There are two kupu hou in our kōrero, the first of which is parapara. It means filth or rubbish. Anei te tauira. Ka tae mātou ki te whare rā, he parapara ki te maho. We arrived at the whare and there was filth on the porch. Our second kupu is kawa, and it means bitter. Aue kua kawa rawa tēnei kapu tea. This cup of tea is too bitter. Despite some dictionaries, kawa does not actually mean sour. That kupu is hi moi moi. While I'm up here on my soapbox, I might as well let you know that reka doesn't mean delicious. It means sweet. There are lots of other kupu for delicious, but a favourite of mine for something that is savoury in flavour is more karakara. Kia are mai o taringa, listen out for these kupu in the kōrero. Kia hāna nā hoki te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te Ngaro me te pī, nā Aesop. Ara tētahi pī ka kite i tētahi ngaro e rērere haere ana i tōna whare miere. Ka rihi te ui atu ki tāna e mahina. Koe ara nei tō tikanga, tāna ui atu. Kia uru tomongia te marae o ngā ariki o tāwhiri mātea. Kua mana tō riri, tā te Ngaro whakahoki. Me pōrangi katoa te momo, ka whakararungia te iwi e riri pēnei nā. Nā, koe a taku pātai ki a koe. He aha koe e pēnā nei, te wero atu a te pī riri. I tēnei ao, kaore he painga i a mātou ture. Kaore hoki he painga i a mātou tikanga. Ka kai mātou i ngā puāwai, kakararawa atu. Ko tā mātou he mahia mai te miere. Ko te miere te waihonga, kei taku tau reka reka mōriha-riha. Te ora noa ai i ngā parapara o te ao. Ka hoke mātou kia ururoa te kōrero a te Ngaro. Ko te tūmanako e hara te pōharatanga i te taihara. Engari e mōhio nei au he pēnā kē te ngākau whiwhita. He reka te miere ka mahia mai e koe, ka tika rā hoki. Engari anō tō ngākau e kawa nei. Tā te mea, ka utua ana tō hoariri, ka mate koe. He pērā hoki nō te poro hea o tō riri. Kua kino kē atu te pānga ki a koe, tērā i te pānga ki tō hoariri. Me pono taku kōrero, ka whaihua ake te momo kua ruarua nahe o nā pūmanoa. Engari, kua kaumātua tonu te whakatinanatanga. Ko te kiko te kōrero, me ngā kaupai ngā hua o te hapori ngā kaupai. The Bee and the Fly by Aesop. A bee, observing a fly frisking about her hive, asked him in a very angry tone what he did there. "Is it for such fellows as you," said she, "to intrude into the company of the queens of the air?" "You have great reason, truly," replied the fly, "to be out of humour. I am sure they must be mad who would have any concern with so quarrelsome a nation." "And why so, may I ask?" returned the enraged bee. "We have the best laws and are governed by the best policy in the world. We feed upon the most fragrant flowers, and all our business is to make honey. Honey which equals nectar. Low, tasteless wretch who lives upon nothing but vile things." "We live as we can," rejoined the fly. "Poverty, I hope, is no crime. Passion is one, I am sure. The honey you make is sweet, I grant you, but your heart is all bitterness. For to be revenged on an enemy, you will destroy your own life, and are so foolish in your rage as to do more mischief to yourselves than to your enemy. Take my word for it, one had better have fewer talents and use them more wisely." The moral being, well-governed communities should make well-governed individuals.
tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It makes a massive difference. A big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn about our subscriptions. For just $6 a month, you get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is nearly 100 posts. If you have friends in whānau who might like our kaupapa, please share it with them as well. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email whakamiere@gmail.com. Ko taurapa e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa mā.